yw hwnna? Oh, Jesus! Helo, fi yw Meg. Hiya, fi di Ellis. A hwn yw Beth Sydd yn y Bocs. Ellis, Hiya. troi rownd. Os gwelwch yn dda. Am ei at risg. Rili ofalus nawr. O, pam. Lawr. Oh, okay. Efo'n coconut. Yeah! Megan Fleer, Tro Ellis. Beth yw hwnna? O, dwi'n meddwl dweud ydw i? Aderyn? Hydyn? Na. Hydyn adar? What? That's like the vibe. Llygoden! Oh. Oh, Jesus. Yeah, dog toy, dig and cwn. Ys gen i ddim... Am siap. Oh. Fwy? Beth yw hwnna? Ydy dreinog? O, un o fi yw yn... O, ie. Yeah? Brush carped. Ah. Actually, troi rownd os gwelwch yn dda. Okay. Lle o rogli rhywbeth. O ie, beth ti'n gallu rogli? The hint of like nefus. What's the box? Oh, be hwnna. What's the box? Right. Just mynd straight lawr. Ie, ie. Okay. Oh, jelly, man. Oh no! Hey! Be ti'n teimlo? For the texture. Oh, you proper going in then, go on, girl. Pob? In the same family tree, though. Butter beans neu rhywbeth. What? Mushy peas. Yeah! Ife! Yeah! Right. Okay. Okay. And like a gas mask. Yeah! 5 minutes on the clock. Please! Oh no! Go on. Sorry then. Hang on, beth yw e? Sa i eisiau gwybod. Dried maggots. Yeah? Ydyn nhw! Yeah. Right, bwrdd. Yeah. Oh, fe hwnna. Oh my god, fe hwnna. Oh. I don't know, was it once a living animal? I didn't like can pictures of it. Yeah! Beth yw hwnna? Dwi actually yn gwybod be ydyn nhw. Potentially, fi'n licio rhain. Pickled onions. Go on. Mmm. No. Don't nawr. Pickle. He slapped